Tugiye kurebera hamwe uko wahindura background ya video cyane cyane iza green screen cyangwa se blue screen. Tubibutse ko izi effect za green screen nyinshi ziri kuri YouTube bitewe n'icyo ushaka gukora. Urugero ushaka iy'umuriro, ushaka iy'amatara myasa cyangwa se imodoka za moto, izi effect zose ziraboneka kuri YouTube. Bwa mbere turafata media, dufate background dushaka, tuyishyire ku kigero dukeneye, shyize ku masegonda 10, hanyuma njye kuri layer, noneho mfate green screen. Green screen ni uburyo bukenerwa cyane n'abantu beditinga amavideo. Umuntu uwo ari we wese yabwiyambaza, umuntu uwo ari we wese yabukenera. Hari iyo ndi gushaka kwifashisha kuko nzanayikenera n'ubusanzwe. Nshaka kuberekeraho nkunda gukoresha cyane muri text. Kanyihere hano. Ngira ngo murabona ko ngubu dufite amavideo abiri. Hari imwe y'umukara iri inyuma, hari n'indi y'icyatsi iri imbere. Kandi dukeneye gukora video imwe. Ni ukuvuga turashaka gukuraho iki cyatsi hagasigara video imwe y'umukara, ariko uriya muriro tukawusigarana kuri video y'umukara. Ngira ngo ibyo birumvikana. Tugiye kuyuzuza screen. Ni ugukanda kuri kano gafresh ko hasi, ukanze kuri kano ko hejuru, kuri aka ko hejuru waba ushaka kuyihindukiza cyangwa se kuyirotatinga. Iyo ufashe kuri kano ko hasi ugakurura, nibwo igenda iba nini yuzura muri taburo. Dufite video imeze gutya. Kuko tutari gushaka video y'icyatsi, tugiye gukoresha umukara. Kugira ngo twirukane iyi background y'icyatsi, turaza dushaka ahantu handitse chroma key. Twibuke ko igihe cyose uba wakiritse kuri ya video uri gushaka kweditinga, ni iyi ngiyi y'icyatsi, niyo iyi ngiyi. Hanyuma ukaza ukabona chroma key, ukayikoraho, ugakora enable. Hano hasi hari ahantu harimo ibara ry'ubururu. Iyo iyi background iza kuba ari ubururu yari kuba yagiye, ariko kuko atari ubururu birasaba ko dushyiramo icyatsi. Nguko rero ukuntu bahindura screen igihe ufite background y'icyatsi ugasigarana image gusa, iyo background ikavaho. Murakoze. Mwibuke gukora subscribe. Tugiye gusevinga ya video tumaze gukora nijya hejuru. Turaza tuyikirikeho. Turaza dukore kuri share. Hano kuri share tugiye ku exportinga video yacu kugira ngo tube twayirebera kuri telefone. Dukore kuri export, hanyuma dutegereze. Video yacu yarangije kuboneka, ubu noneho dushobora kuyifashisha. Dushobora kuza tukayireba muri galeri. Amavideo yabaye exported. Video yacu ngiye. Murabibona ko